Pada diisi wis mateng ya? Masak apa nih Bu? Iya, masak iwak genye pangan. Iya Bu. Ih, aja kelalen dong diisi. Oh iya Bu. Nah iya kayak gue dong diisi. Kira ngene madang diisi. Ya. Di mana nih? Gue madang yang ngarep lawang ora ileng ra, Kak. Iya main karep-karep pula. Bu, kalian mau ke sekolah hari ini? Itu pilihnya tanpa kalian asari. Ya jadi ya, Dek. Ya bisa jane. Satu teman Bu. Ya. Ra, kok jadi orang mangkat? Tinggi lah, mangkat lah. Ini duitnya Iya, kalau ditabung ya, jadi enak kabeh. belum semet topiye. Ya cukup mau ditabung. Bete ibu terus meno, karo ngobrol liane. Wah, pelit. Oh iya, Ra. Ora pamitan, ora salim, ngomongnya ya harus sopan. Loh, Alia rumah sekolah ya, Dok? Hati-hati ya, Dok. Ih, Raka, barang arep mangkat apa kayak dinas disitan. Walah, baju zaman siki orang sopan-sopane. Wih. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Bocah-bocah guys, yang penting ditulis ya. Kakak, ini baju jajan. Gue apa, Rak? Apa Bu? Lagi belajar, aku nggak HP. Ini HP.
Tanggung ku tembus dela. Ranas dela-dela, ngana ngadep nangarep ngasek jam pelajaran ibu tek, tembe tak balik nang nek. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Asum lah. Aku udah ketahuan buat kok. Jadi aku kan maju ngarep ngaduk dewek kan. Lah wis terus aku susu bae lah. Mending dolan bayu. Dolan mingin di. Ayo ngene. Iem. Gas bae. Ya yuk, kowe ngobrol di situ nang. Ora perlu bro. Sampai bae. Bu Rini, terus katanya di Bu, ngene mampir disit. Oh iya Bu, ya terus becer kamu karo. Terus tuku apa sih? Ya lah, tuku bangsane Lombok biasa. Oh iya, Siki lagi budak ya, pira regane Siki? Siki 80.000 sekilo Bu. Oh ya wis mudun ya. Iya. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, dene ra Siki dadi mandan ora sopan sih. Masa diajak ngomong mlaku bae, orang jawab maning. Oh, nang omah ya kayu kue kotak obong ya. Ya wis ya Bu, bae sih. Ya, mantap. Ya, hati ya. Ya. Gini. Cok. Aduh. Atuh, ge mamaku telepon ge kopi ya. Patengin gue lah. Mati. Apa iya lah? Telepon baik gitu. Duh, udah sih ki anakku. Ora bali-bali kok. Kalau baik gitu prio lah. Boleh apa lah, wis sore kok. Ya kena ilang. Sebelum gue telepon baik kok. Isi pisang. Iki lah sama jarang dia nih. Iki lah. Woi, aja lu aku ya tanggung jawab disit. Bu, ki Raka keserempet. Ya Allah, anu kepriwe kok bisa kayak gie? Anu mau lagi bali malah keserempet nang motor, sing nabrak malah lunga. Ya wis, kesuwen ya wis dijukna. Ya, is nyong beli sit, Bu. Ya. Aduh. Kakak pengen apa, Bu? Kie jare iki keserempet motor. Mbak, makanya bayi langsung balik. Mana telepon ibunya juga langsung baik. Ya iyalah, aku salah lah. Kabus. Raka mulai yang kedua gue ngabari, nggak di telepon gue diangkat, main anggaran apa ibu udah ngerti. Iya iyalah, ngapurannya aku salah. Mau juga, Bu Rini ngomong nggak ada gue diundang orang semawur, orang sopan, ibu udah diizin. Iyalah, maaf.